afie twem 2021 mishia ba yuabi ede wa kire na ekwan me fa so hia ne say da come ho na teacher ni bi frɛ me say one me won komo enam ko hia teacher ni no asema teacher ni ka kire me say na kura ba ku bi a frɛ no asiama matina na nsen na ho keka o class no aba form efiso na de bia o kire na de teacher ni nso o national service personnel enti otwembe akura no bisa ne how obisa akura na asema akura ne ka kire ne say oye lesbian na enunti oba class a na e hanama untimi nsua de wazade oye lesbian ya wa what is school dem and name kanu o say o school dem na odwendwen ho say de wo mu de etafiri mu we mu azere ena me pa cho mi piesie we kura bodu ya kanu kra pa cho no kra na me ka on jemani o shiwi pa cho dabi we are dabi madam oh dabi anu ashitu madam me nye bi kra dabi na petesi de kakra ma mi pokra na girl no ye bi mi pokra na mi ye free to aso piesie enti ma teacher ni no esu obisa akra ne say na kwan be no person of asu jai fi say oh maame sofo nso wo ho enti ebe ya anka onfam to maame anim na say ba bi no mbekwa fi say saade no eya na ahonhom eka ho ana akra ne se sani o maame tienti se teacher ni ka kire na obehimility no be ka kire like obebu no odomani mama entamu okura untimi ntena ana obisa anse na osofo nso no say sofo de me ferere no nye saade anka memo aka kire no ana obisa anse na say o pese me ye den tabe bo ne ho ban nti de bia na ogiska free me ho na wo ye de adwuma Mampacho eya me mason work. Now the school no wan ko. Pacho me VSS. Na na tese fie nye. Madam like me ye adwuma kakra se me to form sa na maboa me ho kakra na ma me nso aboa. Aboa yo. Nti nyinsan ne baaye no. Ena o maame no e di akra ne ba fie se wapo akra na maame. Ena me say mate me so me gitum. Ena ma hwa akra na nyinsan entire bibia ni school by prospectus bibia me anam tutoko school mo no. Onya school we? Instamine. Na wawo. Pacho say. Wawo. I afi no wawo. Enti odi nyinsan ni ko school. Pacho me mane de ko afi first week na na ma me ne de nyinsan ni bre me. Ena wa na till 9 months. Pacho ai. Oh, why ade? Say when you have Atopa nkwa na ubi. Onya school na metoto. O ma me so opesen ko boarding se be ya. Oni minya nkitaundie bia. Ena me se obi a onyem de okọ boarding e bia na akọ ha adwene. Nti de ena o ma me se de dia we yi ni se afrim. Ena metoto akra ne niema. Me kosere na omu gide no na metoto niema na mde ni to school. Nti ma de bia akra no okọ school a mi ame mani skana onyimu ntima sama no kada sika fise school kwan no bipo kakra wum no mama no kada sika no odi akọ that Andrews why ade ma na oko school no wa kwa nti edru ba bi no ma hu se ne 9 months mu bai ma me ne bai de wan ka hwe nti adana na dwode me na me da akra ne nchen ama ade chinse bia obedidi yes me nkoto mot me nye sei ni nyina na ma ya ama nti ade chen na nkoda ho no anka hwa ne be ko unya na wo fi mu a ya na ma no ena me de me imagine say nkie kodru fi a o me se ni say anka o ma me ne bo a obi an season ho ya da se e wa ne hia me obi an season ho me da se Andrews what was nti dia na woka the mechanic de waka no me da se ena me so asem no nyinsen ni baaye no ko ntuma ba ko bla mfa ma no koma na yire nyinsen ni baaye no ntuma to yi bia si bia se bia me mama no tia na na se bibia me se ne se onfa nche me mo ede ya akra bantemu se twenso manso a ede akra no nyina na ni be ne ntoto nti me se ne se bia si ye ene wo be wani abre ne so pa na ade ne to han o de ne be to han me fan to bia on to akra ni di me friend nshira na se ya wani abra wo hwe fie sukui wo wie no aka so mpewo a wo ntwese kan de
Oh, Dabi. Okay. Me dear, me fan say. Also, any broken heart and so me back. Mani jamra na abija fontete ho na. Ye mrana. Hey, broken heart be chi wo Andrews. Efie wie na ho sisa wo beti umoko ba bi mu. Wa ba for the amagana. Eye normal. Doctor Amu Missimi Busao Semra with the woman on which are lesbiano and walk also taffy honso. And ye what to pay was. Ya wetting me, I will be a jar desibia. And ye minimum desibia, be the nebebra. What the woman even Bucrano smoky town. Never I way smoky. What was she? No, was it? No, was it? Me ba no wase eh masi nsoso wanye ni nyina wa manajai ni ewetadua no ye miracle weka alla walai masim na ya juada nyadi obi academy tie mati atom esemu akoda akomi ku haba me de mosraba so me so any say anka o ma me ni akraketo anu nyankita hudie se eja ne oba se be ya ma like on payment ni ma hwenti me so se me wako ho no wapam okọ onum de 1 week ni ba me nkọ ho no na bedem so e ka che e ba be ka che me se me hwe me hu yie na ma me ne se odi me besa akodo su onu mama awia kete obema police for aba beso amako nti ma ene me ba ya ma semti a ma hu se akora na omma me hwe no nti awia se nso nya sa na nke ya ade nso anya ye medemesi abo adwen wie na se osime nya hwe a omunja me na me nko no omunja police case no na me so wo pia ni wo betiri process acho kwanu tum Atam Rebecca who wants to take Mammy, Tiena ye. Why my God, I'm low mo. What papa you are will be a real pony pain. What papa you are one who you go watching. What papa you are a lesbian. Watching out, would you for dinner will be a papa who walk of farm. What's the one in Anyam? Now we're not in a bowl. I'm so. Why Shannon Kevin? Why many school and say, Sakola Kitwawi, Etimia Obani school hard in insane. I'm an worry. Woman, what crown your back said when you're responsible. But you wouldn't say, what bad time? What the yawn a ye, Tin Ras Hassamono, Yanko. Saudi, Yana, yeah, and ye jaw. Yet I my yet yasemi. A member ye china ya wusu po Johnny. Yes, ya wa ya shayama. Yane man my ye Johnny. A crest pong esconomy. What taking responsibility? Why we dear? One will say war ba, one nana, what ba fan a cock. What in a TV so? Enra, phone so say, one will be to your hospital bills. Rebecca, make catch now with that. So we were pa. My young chocolate. Yes. You should put it for competition. So you are pa. Now to Sutawa. Me at Yabamway. Coniancho. What has some Lenigana? Ata, Asiama Rebecca, and Suta, Mwamunim Cantrano. So you are pa. Upon a hem, said Yamati upon my head. We are on your for prosing Chamancho. Never prosy crop at chocolate. Yes. Naya, sir. Ade. Mr. Champo. Wahini. No. Mate. Aha. Until you ask says so. Obeti akwaheneba. Lawyer dasi papa. Okay, you Mate. Lawyer Philip Atamensa. And yet in the country this year mu wants to ta. Ya munim Rebecca. Mon kanchirano. Said ya mrani sienye. Na se wa try. So the prosi be akola we ya. The orepu akola no. Je pe resist issue because se wo pa beto Ghana ha wia no dia ti e be resist issue no ama se ni pa no repu akola na wo ma me anche no na waji 8 million no sa asem no ye dia ba ya ba bi wi be pa to mam erso akasa before una na wo so mi sie no na di waka no san se be lawyer be kan sa be me say dia ne kura pepem dia ya kika kwa we akowrepu no we akowrepu na waba no kura adishimai ma yasemu na me wira ho
sa wo hwa koda na wotwe mienu pa na wo ba tan a wawo pen se won fa boga nya soan wa boni turu mu brazia e chia kwala wo manson momi yankwa ayi na me ne maami nkodi nkomo oba party say ma oni so kasa wate jaisu no wate wo ba me ha me wo bible me wo qur'ani na me wo bodua pede ben na no obey di oji bodua ye ne de wodi Andrew suko fabra ko chiberefo mo ma ne nyanwenwe no mu husa kola no kura wo dem ha ba cho ni di say ba cho fm akue brago eya me akue brago eya me akue brago Kramensem Bible sa sama amekan no kure turodo kontomponim rade boame Jaisun blago Jaisun wate Jaisun Obani Andrews me ba cho me ba otosu mi na wo wanyina na wusa na se mukoso mu amoba asa ntorowefo ba cho manyini we wanyini ba cho manyini bebresa Andrews na tosu mi no man yesen me pa cho ye pa ntemo mu yenu aya de uoku me pa cho to ho yenyina ye tie sompa asemu abai fani nko gina ni mo kakra na monye gina mampoku ya to wo ba atai fani ko gina ni mo gina kama dabi matina trase o ka mani nko num kakra why aba atai etiatia asemu abai adano Andrews di asemu no bedaaye ema ya de enim sese de Rebecca ne ye kasa fefefe so obetimi abehwa akwala no nkasem bia ni ho edi abiem ne si nsuta ho Pachom say hanon meme ko akura ni school sem ni ntimi na ma me pese osan kontina ka me ko obi di me ka bi akura me ko gina ka ma beto form so ni bi ama no na ka jai efana timi na mo kwam kra na dwo na me ba di odi we ye chin so SS no frame me se ma Andrews ye ba no efia ama me adwoadu aso Andrews mu a odidi watam se dia Jimmy be na wo ne oba Andrews kotena Sompa FM TV so ekokan ye no ti wo so kan san ba na to so me san no na die nti na wudi me maame atem nti wo kan san na sa baba wa bo ni di no Martini na no ne maame ketwa je so no do no e gangani a osuta ho yo na obopin na ese we ni kogina finfin se adai me nua no aye o de nti ho no wo so na taade so na taade no bo so ne bet no na ata ne so be so ne kwa achi ama ese ata kwa ko tuja ko de Martina ne maami ko tuja ntia o de be bo me bai ti won ese nkrofo kan ya na ja me ba no omuja na okofie ti mbedu anadwo meti no kwa me so enam akore asem ti amanya low pressure ye kan say akuma ya de ya anka miwo mankwam na mkoda nti meti sa oka mu na trans ho ha no medwodoi rad na me bag no so awie Kesben na say o ye service media school okay university okay o ye no multi credit nti me ne kwa na renkura yi ani shira ho nti o ye no sema enya na mfa ho na mewu enyaye ne bi kura afa ne nyame be wadoma ma obedi ohinini adaso ba no kuta me saa ne gya di bedu nti bedu na ye no kore na me be tina fie so ye be che no nti anadwo na me pe bosia na me be se me ma ne na fie ni abeche ne ba wo de wuram awurade nti me ma ni skasa onko pega esa so bi wo baabi na wonnam se ne be ya ade ache a agya ye nche no obenya kwai adwane ene jama ni firifie me be ko nyina aduane a me ye kura na dwobre me be ya ni bi me ntimi kura ntena be ko ye enti amma che na friends akwasi o se ma bre me sika na me ni kai e wokumase na me si yo na me ma me baba mu aba ko fa agona ka e ko hia no abunkosu ana me ma no e de bai ani sai jamu adawroma Sompa FM oba ye so de kosi ye nyina so eno asoso kura de kama chire kura ta be so okumi ba no mame pa mi ni bi enti mi ni kama fu nti akore ya sem bae enzu ta bontin so bia nim me kwa me ba kore me pa mo no me ya ne sensu mu bia amaka Kevin koji tissue ati na we nyina ba na sata nyame aduma be suma kore ya mame meteti mi mo yure me akore di pa kakra ni school when school ya fa no tutu ana mampo de asem ko na se o mako school mami akoyi mi be die free yin mama ya mfa no na sa ta Rebecca no mampo ho wona ya mampo hima na se we municipal
Ewurade Nyankopɔn man ntina ne baabi na twa police asɛm na gya wonya ne fa ahodie no nante ne baabi no ɔma ne bra ne susu twuntwan na kyena bɛkyewade akyea bɛkyew me bai asɔle ne dua so nya sɛ na me bai tie me bai asɔle ne dua so me ya wo ye na me ni bianti te me slata so me strano akra na mani mami bana me strano police asɛm no mami baninya na somdie Mr. No police asam no Mr. No ontwa mu mami na me amabo mi ne be mami ka ujade o ke kan kwa mehye bebufuo wotwa ma oba kwa kokum nipa na maya mu sa ma tare ti onu ma office emla ni Ghana ha enne mi ntimi me pie kura yesesei me manta afo e kura akwa abonten ne ba yese adwodu se koji ti shifo we baifo na ado bayi ama Martina na Martina aka ofie me wodi ami adwodu no so me awrade adwodu na gya se me agina mu a che se o musikanti ti mo ada wo matiefo me wo musikanti me mabo me ne bi na mo kama se ma me hospital was so ada akura wu ya kura kwada ho na me ko enra mampon hospital me bai nyame nko anko wi me de ko suta oy operation henia mba joan jo mo yire ne bet no na fa line nim anadwo me da ha me bai na ewu ehim o se ma me yam nam sa kwasi ada wo se ma fa me konte sa me fe na ni eden me bo me bai mu gbo mi ntimi no ye kodu ho no ma o mo hwe no se ma me dis opa card ne ko mampon anadwo bre me fa dropping 600,000 ne mampon me kodu ho no mo se ampa na kora me tie o mo se me fa ne mra na ye ntwa scan na ye hwe na operation no eho aka na mo do de prosi hunahuna mo no ada na bibi se unso tumi nye case ya mama ata o won suta wa no ye commander 1 e won suta che mampon commander Mr. Mwako metu chama ma sorry efri makonyo mama anopai me frɛ asokwa commander me wofa na ohini boadi bossman te me ka asɛm ni nyina kyerɛ no no se ohini ni sei kuma se ya chichechichem eti sutade a frɛ Mr. Mwako no ma me gira line so no den commander mampo commander number ma me na papa ni ye very good epo mu ano fai na me da me ho adi na me se papa ye frɛ mo ohini ni amakranche me ya adwuma SOMPA TV na me ni prosifo adwuma bebre me former station Mr. Twumesi ankranom prosifo asem ba me mpepre me ho nkotra mfra me mu nkoka obi ampo ma obi repetition wa build me fa 1 minute nkose no eti wo mo pema sempa ti me fra me wo fa na boadi bossman no do number ma me na issue bi abeto mi table so na the way I say man police fo no ata no etimi ewura mu a wo mo ye no eno se me pa chew mama me ne pa no emra me office anope ya Andrew sene ne mama emra no office na omo meka asem no na ontie na ye hwe ba bi asem no ye de befa ene say satam no masimo omo banti ye sorry so we ya so ape ye kwamampom na se wa man no semranim na obi afa wo ba ene na nyinsen wa anya ne bone enura ye se watimi atwon ba di na kodo to se won kotwa ntoro ata Rebecca Sheye na wonyame wodi woni biasem pone be na ndrusi waye maame emla akura ni nyinsen ye no edi ani si ya ye de ne be worobo wo kacho eba akwa ni nyinsen mi sister pani fra akra ba ho ti wo ko na mi gya no kwa no se akua atade asem bi atome ni se ndrusi ne Martina waka bia so stella wotwe ho na bayo no emaka edi na chi anam se sister eno no na o se akora no ba ha bia mu a pam na me sister ne kora wa ba ha ma pam no ma bo no kora na o se mo enti me gya me sister na kwa ya na o ma me sai twa ya no so ma akora so o me frem ni me sister na akora so kofi enti o ko ye na
atare so ma se me pa cho anti ye ko na odi nyinsen ne to ye nsa kora na nyinsen ne mu no so na asem bi edikasi abamu abi ene nada ema kora ne se o ka kire o maame nka ho hwe nti akora ne fa mfikyire e ba efi o be ka kire ndu se de ato nini ena o de trouser no e kire Andrew trouser na she na boy no ene we putiti mu no no de ba kire no na me say ajeman they say o maame e the police o fa ha wo say e be che o fa ha say be say wudi animu na say o kɔ forward say ya na ye kɔ chiwa me ni obi a me kɔ ka kire no enti wudi esaba ya me pese me hu boy no na me hu say eye no kora bibi ni a na matimi aka bi enti me ne me bai bo anan e kɔ Pentecost Sunday na ye frɛ boy no na o hia aye enti oba ya na me bisa ansaja di abayo ya bekani etisa boy na apupu nti oje tum sampa waye oni Martina nada bacho anam se ne waye dia sei na kwara no maame ayafa me ba no ya se me ba ni da police station ya nsuta police station yana e be kire mampo nyana e be kire no na dia no mo kire no pom wasa me pese adanse ba mu ma me ba no ho sai ana me ne boy ni di panti wana boy na kan say de be gina me de me nyem pata na ye tie sompa me pe no kure wo mu nti me nya no kure na me ba boy ni so be pata Martina hwe ana me se afia mo me nko nti afiri ho na me call ye sofo ba ko afiri na sofo Paul ana me se sofo de abani ana o se akua me frɛ boy no na o frɛ boy no nti anyina ko ofie ho bi ni ko hia na sofo edi boy na tem sa wanya ade se de abai se akora na ko no brubru mo yire akọ na mo ma akora de ya wakọ no brubru akọ no mensa ene ni ayi bi ekita no kora ayi bai ayi e kan da bi wi na de na wo kan wo so ase we maame wo bi serious o enti e ho no ana me ya na me de kire pani na pani si ampa ye fra akora no maame ka che se kwan me ba ne fa so o ma na sa de no me no o ma ne nti na ni so ansan na o de na ba te se o ma na ba na de ma ne no mo ana so fo ka che ne se enye boy ne de ma no na me na me ya kwan ho ana ayi ata ma me frɛ me ma me bɛhwɛ wo ba ne da kwam ho a waye se tan ya wo okro nya wu a obewu nti akwara no kwa na asoso ni mu ama wo ba no wati ma pagya no ho ana gya ya sa na ga ne so boy ne yire na akɔ mampo social offer ho akɔka sɛ wokuru ne sɛ ni sɛ na waye nti one ne ntena biem ana ga ne bɛka sɛ na mo ya sam na wo ho na me kɔ a ye ko mu Andrews boy ne di ka ye bia ne de wakan de kɔ na we na asem na wo ho no ma say ya entententa okwa e bechi nti amament mi anko e di asem na wo ho anu ti e bechi no o ma ta de police ade akwa report ato say ye nyandu so aye nche no so aye dai so ne ba no ye under age na be ma no di kan ne da o me ye chi no enti sa case ni wo ho nti mama me ban anko enti eno achi na obi ka chem se mu yanka ma we ne ko report o na nyinsen ne ba ye no na ka ye di agirem ti minister pa ne ka chem se dia ba na boy ne na da nti ne nyinsen ne anko se no no obia e fan way na dia chia na ata no so e de akora ne ma so amawe obi no ye fie na mango bi si akire no obegina mango na se ho no oja ne man esiye ene oja akora na ja me de ata no kwanya sorry minima sole okọ ena oja ne man si ho no se won kwa sorry okompa ibobi school bi minima sorry ne di yeyo oja ne man si ho na ja me de me fa ne ma no na me de akwara nti me de akwara no ma me ka che ne sese me mani nsu a ma wonom na me se nyinsen ne nnu adu nyem ye no onum aduro ana nka wo nti se ma na aduro no onum a obewu me so me nya ma adwe se me se nyinsen na so de amekọ me nye sa ade no ene ja me de je no na me ne akwara tete ho no ma ja me ma ho me bisa o se ya na se akwara so o ma ho nti no onko ho kora nti akire ya obawu ya ya mpa iba na pani ka se oba ta ne ba de me ma na kopa na chew ana me see you ene kwa ya kan bre na kwara ko se wonko ana me se nye hwe onko pa ne ma me chew no ko pa ne ma me chew owu ye no nya me wo ye na o sisa nkunu ne na ma no ko pa ne chew ansana awo kan no ya na me ni ho na me bai me frɛ no ene ko tena hospital no ko okuada ko da ho no sa ya wa de fiada na dwo ana nya me dom me eso ya kwara e wa sumbi ene ko wo ye no kwa na kwara ne sun ne se e betara he no sun na o me se ye de na ekoma mpo na me se awurade mbu nkotodwe se awurade hu me mabo na me ni bi ana ja omo aye keka ne mabo mu no mo ehwe nti kwansi na me tesa akora na su ho na mbu nkotodwe o doctor ho na me se awurade me da se wetie me sufre afedi akora ewe ya kasa ne emume kwa na wonu onuane ti odi nko hu se me ba na o ka kire me se o ka kire onuane se wo wo ye na ne emwande nako nti ho na anya me dem bo me ya mane na mba ni ja nti hospital ho na mo de on ba yia wo ho no
enya asam keto oni adwo de na di matem ka dem say metu me ba ko homa sai ohia ni ete say me abaifo asefo mesumi ni bi na wo mampon wa na ufri ba cha meeting so ta me firi kuma wu ankasa na wo mu no wo position okro ni wo mu no mu di e wo no makonwa na ba cha de e di enti no mu wo mu eche say e ye de be wo mu no mu yesikafo wo nsuta wa na e da wo mu wo bi mesu ohia ni me ni bi mesu me nko wo mu ho kwasere aduane me nko obi ho kwasere samana na ye de nini adaswa edididi ma na jakora wo ya anti boy ne de e wo ho sa woni na da mo maame agye hu sika si hu konwa agye hu sika di agye hu sika di am ko kan no ko ne mbo so atwede me de eja akora na de hia me wawo mo se mafa na me bai police asem wawo no afa wade a afa police asem bi sa wo ho bi meche no enti mesra mo ada wo matiefo mo hu me mobo na mo kan bi mame na masem o mobo tienu ani hospital bills ni ade ye free atano the other time no wose mu ka samba tutone ma bi man fa ma me pa cho hospital ni nua adwo ka kire ne se me ye hiani ompeme hwe ye ko wadwo kro mo se di matem wadwufo nanim mpanifo ni nyina di matem bi wo ho ka kire so mbe han dan mama de madam na o tie adwo mu ka kire so de me betum se wa ye dai se me ma je obi ba agboso nenya kola na mame man podof sufo ye sramu dia mu ye no nya very careful agiri sofo ne koye wa ma agiri sofo no kora nkasa o kan ne nsem nyina wie se waje obi ba agboso no na nya matina ne mame na de ba ka tire me se omo mpe mame ne ye no se atare o se ye mpehwe ye wo bibia na me se yo na mame ne se emra ntia se omo mpe bibia akora pampers ne aduane de minya me de me to pampers ne konkum aduane minya me fa nko ana msiwe na jam de sodi am de bai machene mesra mo atiefo mesra mo me ambo me ba no oni bi mia na metiti mi mo wire mo ahwa wo mo ade okọ school ni wo nyina me ni obi a SOMPA me se chambo abusia formatina na wa ha ye beya ne ho abasem yo wa ha enra ne maame de na kodof susu onko twatoro ento abrante so ne ensem ekosi ho nyina ye be kan ye be hwegu ha na ye wi a de omu nyina gu kam ne akoma mpon commander ho na se ye de Andrew Sutuma commander de na tum na ye se ye jano a na ye de ayi Martina no ase Ghana fo nsa because se ne nansa kola wawo 2 weeks ne maame abobo na sotoro tibi a okwe obeku no ye nim de besi ni ade na Ghana fo nsa me se champion judge asemi ye hwe ba bia ebobo kro no a chese ade chia ade sembia na asemfoforo ewuram sebi obi aya obi arepo no represent de yanche no akoda yi a wode nani atofoma ya sebi wo hwe opimfuoi ni suku ni bibia mu no wana maame no ani abe ne so na gay ya wo ba ya wode matine mo won sebi o hu no kra no a enso so no wo hwa ne hodwo nanso nsema ya eba ne esukra che sankora mienu tini America ne say maame no aya ne ba ne Martina no minima dia ya wo pese woje because me hwemu ana me kaka ya judge me hunfum so aya abrante yi waye wo mutata ne sa no na sebi ewiase wana wo sika e wo kumase ase e cha asante Martina maame no ase e boni di Rebecca no a sika senko ana wo anti obi eni bi e wo kumase ase asebe opeso oto obi fa ahudie da bi e ma so sada enu nti ne ya kan se wonya Atopa wo enya Atopa mo po mo cha woni ben waye woni ben na fresa maye wono no oba bi ese se yedi ni egina ye ma ni hu se Ghana se emra wa se on tumi tata mo e ma sebi obi abrante se onkoda dwirem e kire bi na abobi aka no enti Martina maame no e se yedi ni gina police station wo yeto so no se yeso sama ni bie no no so oba be kirem sentia ya ofense ota sakura we se sa won ewiase se wo wie e force na wo nsa no correct obi nim ba bia ya friends ade beto won akore ya wo tietu ni say the law of karma will deal with you ebe bounce back to you eye yira bia na so wo ebe ne bi abrentie wo adwen papa judge if you say akora 18 years
What you di pa hwe opemfo abraya emema kesefo a sebe ebi da wo ka mu kro entimi hweba na what you we senya ma me no mi ntimi hu what ankura sebe wonya ye ode ma abrante ana ye ntimi nka bibi wo mu a ma me no wo na me kire Andrews yes say wasi ni say din na wo de o me mfra kra ne sa Martina ne be chirim pia Martina kwa be so na wo share Andrews be say na oni edi nkomo mpacho na me school in the first place my memla who fie say mpacho mo 16 years 16 years 18 na mo 15 auntie says unya 16 ne da be 2nd February this year the only Andrews she are now 15 good kasa like na bibi hame be na mintimi kan che obi a SOMPA FM said o tie na mintimi ni ndi nkomo na me ma ne so ena mi teacher ni bibi sa me na me ka che no so confine in your teacher okay like na me ni ndi nkomo ena me kam me pa che teacher no na enyo hwe mpacha da okay ena me kam problem che no ena obi sa me say my boy na me ka che say na me ni boy bi ni date be ye jai ena oka se minya na chance that time na ansa na wo be fa Andrews no Andrews nye nipa no break your virginity na watwe wo mpena jai okay ka say ena obi sa me say minya na me pe ena me ka se da bi ena obi sa me oka ye me say sa asem ne de aje ne sofo ena betumi abo abansa na ene Martina ye pese ye hunu asam no in totally yen hye su hyefa no kure ene ye din ye djuma e di asam na wo ka kire wo se no a because ade bi a isi bi Martina manim e past unya bi e di na asam na wo ka kire wo teacher na enu ntema o ka se obepe se you know o ka se me ka kire se me lesbian na o ka kire wo se we a lesbian okay eno ka say I just say no ka che nsofo sana Madina mensu show mo so ate bibia be fine kasa pesi ansa na be ko nsofo no honom no I just ka che me mame ena am ka say mame de so de otie no o ka che misuo so obeka obeti sa asem nim ada o mame no bo like o mame kwan ma mi pie ena na sa na Martina nkonye obone o tete o kama mintimi ben no ni ndi nkomo oye mo ye nkrasen ba che form na me pani okay na ge obi na like na me ne ye na madam fo no e ye da na go into lesbianism no adawro ma PC ese menene ku ofie ono ma me kon e ba cha e no ka se me senya me ma me no dia like as ebufo by ena me can say nka me maame no anka onya me sa ena o se na papa we maame mpacho o April last year to papa free one day ese more 3 years on him man jai go an he da me maame na he wa ya de yo so musumenso etu no maame koyin na utu free fi mpacho me ka che ne say me ka che ne say nka me maame no anka onye me sa no ka se na me nko hwehwe me na ye tie SOMPA mi si kwan so na me pie free around by 9 na am kotina baby nti bo be 10 am call sa madam for no hono your friend Francisca na me si kwan so se me ko hwehwe me maame na o ka che me so nja maame nko ame nko kobo 12 ti me ne ko like ye baya be si bonkro na o ka se ye nsan na baby e ko madam for ba cha ti ne ko na me ne ko da ne dem ti hono no do start almost start pacho dabi sa de ndie I can say ashamu ache benyo no na dimi we okay nti eno na ma wo ka kire wo se ne se de e hawuni na wo se ne ka sen no ka chem sa je se obo ne sofo amane be ne sofo ne bebe mu aje se ma me ka ho bi na me ka chem se me ma me de mintumi nka sa asem ne nche no na obi sa am se boy bi o ha me
and I'm catching sign and I'm de okay so me find a number man and I'm the Andrews number man na sa time Andrews no ase o pepen Pacha daddy but no your secret admirer yeah I say na just on say o pe but na unya na nka o pe Pacha hey fiesi Wutie yeah wantina wa ni aje no atina and of Andrews Pacha be eno de me hu komo ni di nti eda na oni Andrews shia me free school ba ya nyuma be bibia na me call madam fun ho nti me call na oni Andrews ti ba bi wo ye ho no magu mu twitwa bi da bi like omo ejai na omo ti wono na ofrem na me call no ka je me say Andrews ne frem e na o ka say ni say nem teacher ni aka che na ye no kre e na me ka che ni say e na o ma me phone ti free oni e kasa Andrews we ma phone Pacha hey na chesa wo de atua de wo shia oba ma ne phone hey Eddie Wachire. Hey! Sister one share ya will be mu apiregu ema. Yes of mama. Shia wo ba. Ufi mu unya rejan to the mine. Ade empanifu dwane. Kukodru for titi wuro man. Titi wuro man for kukodru for ama ne phone. Eddie Wachire. Eddie Wachire. Ajiji ademu. Abaya. PSC kasana ma mi mitie wa brawo. Mpacha di moana Dave me kwada ne nchen Ukwa Andrews ho Mpacha Martine what ya wodesesibe Nama onena nante adisi akoda ho Mpacha na che kakra ti sada nde ukodai okoye maame de ade o ba bibia mi busa wonte menka wakura podi o shimenim dan wa ukwe wodi wo mu ma what do you? Well, call down so say. Well, call down so say, Abaya. But, hey, nature say, what was so? What, hey, Martina, man, what was so? Hey, Andrews, Aquasia Jemai, welcome, my assay. Me bay ye dear watch be Martina Casa Pesa me di release mo tension hati yeah call ye ye kwa around be 12 minute give me call e na ebo 2 nearby ti e buy na maame abehu se me nda honom be maame no me hwehwe na so ni fie e na me kodai na me nim nua be ma na dadan ba ko Jenna ye tie sompa call Zuta police station o maame de call Zuta police station said ye say like defilement or see we are defile yeah intimidate me to some police station me free fear ntem say me pacha wo say Andrews ne break your virginity yes be ma be rape so time now how many years 15 years man you rape no pacha sa case na ye den pacha ni de ni na then obi no koda ya so ma meji ni pakro 8 million eno ye hwan ya boy bi ono so nsuta ho kasegu ade ni mu ye ede enti no koda ma meji boy ni sika bacha me miska na minimo mami na de free krom buy ena obeka che ba wo ma meji boy ni sika bacha de enti no ji ni sika ende me ntimi nche Sompa boy ne maame ne free krom buy no so hia sa bra ne sister no se me maame aba no ha beji 15 million ena me se me de me so waji 15 million se wona wakoda no pacho maame ne se boy ne ka so mfa me nko hospital na so mfa ntadwo man na me call maame ti say 15 million maame ji wo ma ubi pacho da bi hey ata Rebecca we nyina wo nsuro nyame so be podua ata Rebecca wo nsuro sensemi wo betimi abodua wo pewu he line no awasi so awo ba no why sene ye naked o na wo de begina so e pe you do afiri akoduru kosovu eho na obeti wani so Martina Kasa ena me call me maame no hokobisa ne se ajima maame free krom ba ye no omuhia girl ni brand sister
no say my beji 15 million no say nye 15 million 8 million Andrew so me pa che wo ba bi si e friend maame afia mo anima wo de wo so obe wow na wo ya ade bo homode nsemogo ti ise wi a wo je ne noma afia wa de no de ne maame agu no yo afia kasa oba pa na me ko bi sa maame na o ka say mete me mpena ho no okoji 15 sa 8 million no de abre ya di me de man kan he na wo maame sa wo ti Andrew so ho no onkoji sika no family na wunni hey ye wrade what a mother hey ha was ikragu me Martina kasabapa ena me sa call Andrew me call fiono me say asem ni call police station ho na yes ano ama mani anka finti na me nte ho no me va ni say na me koda Andrews mo ho no be na enye ho na ujare na ko jare we if boy Atopa me de me ma kosi ho no ena SOMPA FM nti dwa nwumra ma ho akoda ho ma de ne ma me ni hume bo me be still na me ko ho no Utie ohinini adazwa osade call dofsu ho no wo ma me sade call dofsu na dofsu wo ma me ho no ye adwuma na eye die enti na okoya no mu di na chi no adai ne namfofo ho your father ye na ye adwuma ho factissue no sanetie ma sorry father yire na ye adwuma odofsu enti no na wo ma me di anya advantage father be ya umbeso be bonidi na sa de we dia efu na ni abie asori be father Martina Anglican mampon anansuta Anglican mampon suta father na yire na ye dofsu pani oya juma ho to anu na wo ma me so kwa Anglican tite so no no ne enu no urade Mutie sofu mame premaini ohinini adazwa obie Martina kasa ege obi tie fie ho no na sa o my Ghana mla no de aduro no no a sa wo ne obi kwa asori nti eye se chinchire atwan mudu obi ba to dem a nsu tadofsu yo kasa Martina ege obi tie fie no be ka che me se ohu se mame ko emampon be nkomo ote se omudi ese ompese ebe che boy no nti enu nti na me nko school me fan sem to school nkra be 2 months say ya me ti some bechi boy ne bia me ka che no no adwan ko na me hu nti na abeto sa asem we nti na me nko school ma ka ye try my tin say me try 2 pe yes we a brilliant student but so ni made pa chendi mo yiro ho wate wo be ko nyame nti nyame be hwe okasa SOMPA FM like mama started police case no even near the room na woni boy de wirem room kwan bi da ye room ho na monso so mudre wurom ye anjudi ati e de pay he Andrewsu e de na de ayaba yo ano Utie ohinini adazwa le de wo donko ya mo de wirem de on ka che me se de onu ne di makwa ko wuram no ankwane o maame kasa se o maame njai police case no jai dia onu nso be jai se oba me honum ba o maame se sonfa me ntuma ne ho nto no nti onu nso o ma me maame enhye da mu nsu sa nti se me su me free fie dia onu nso ne me free fie na che se ye nyina ye fa the same pains mu ya de Martina wa ya de me ba wa chire love wanting ankasa. What a lovely SOMPA. And until we could have also by we could have body and nature as a confonochi. Then they get a santoa. Namushiemo. Yo, Martina. And I had a simpa cho like na me nyi sign the buy and me ye cho BC no na me nyimbe na me nim. Okay. Nti boy ni die ni see na me konom diazepam no. Eh, ye me bodro bi adi ma me pa cho me just. Na me fina boy ni ma me ka se me fina onti ase. Nti enkoto P test ni enfan checki. Ena me ka se e aduro na me no ye nti na me fie. Ena me koto na me checki. Martina. Boy na odi kan wo daaye no a wo de trousers no ko kyere Andrew so no so obi ni wada no e di science na wo ni Andrew so nsu hia cause ye pese ye hade bi wa ha wo ba no ye be di ani ope no se be di ani
because you perceive who say Andrew send a back panishra yehunu na sumdwe ba send a back pan ne dia na wa be take full responsibility send ne ba pan so na bi amuni be crap papa for na adazwa woni sa be ma ne hia ya wo ye wo sa trousers wo de ko kira Andrew so di sense na ne Andrew so hia ba chanche anche eti ade na ebetumi de agina so se wo be ye Andrew so ba say me check month na say me wo July and then 7 na obaby anyem 9 months it me check in say November ma na etwa si nyana me na sata na oni Andrew so ho ba chai okay ko ani mo to ni mo wie na ma me se de e de na ma me do ko fi ho odo kwa Andrew so mu fi ho mimi nti fi ho no nti menye me no se sa me niema na de na anyem na won ti fi ada na wonye mo na won ti fi tie SOMPA pacho me de na minim se menye mo we ni si e na okay no de ko ma Andrew so mu ame pacho se sa me niema ba ho no nti asembia si e na me ko bi sa ne se ni pass me si se o se e ho amete komo de me wona ama maduane ni se na ya akasa wo Andrews mama ne mama ntem na mra ko Andrews mu fi ho no o mama brew aduane da pacha dabi wo brew sikada pacha dabi udi bu so me sen ho Andrews mu fi udi bu so me sen wansa na wo pacha minyi wie nyina na e ho ana no o mama ame hwe wo da pacha dabi wa mra usika se fata aduane dida wa mra wo banche ana bode da Andrews ne ne mama ne hwe ho pacha wo mo hawo fi wa na wo no pacha dabi o ma nya obone uzu se di enti na wo maame pesa chinchina wo de Andrews tum no di enti na wo de a yeah small ka che me ne se me pe busua bia ko SOMPA FM wo maame ne se wo pe busua bia ko ma nya Andrews ma busua na de o mo ayafo wo ko wo hu obi a oyale runabout e kire yade ofie ho pacha dabi Maracas kompo ofie ho pacha dabi Timberland jepim ofie ho pacha dabi suku bag achacha e ofie ho pacha na fe ade cheso mu omuniska sana ma me peso kire wo ma me oska pa wa hu kaka wa de adwuma otonto mo ni awon na osapa mage eti anu ti ni be e won suta wa je store dan a o ton ne ma wo no ton ne we wa bobo yanya ne ntie se nra wo ma me do ko dofsu se ko ka sembi mpa chao asem na Andrews ba ha obeka ye no ene ye se wo ma me do akodofsu me ba home so Martina enra ye den na wo ma me sa do ko dofsu mutie sofu mame premaini ohini ni adazwa obie tie o ye ma no bisa me ho nsem nti e call ye no na me expect se bia obebisa me nsem a e fe no ho we bisa me obisa wo sen asmo obisa me se time am ni start date na mo se na me se 15 and am mama mo ka che nse sa time na me nya 15 to 14 hey me ka che ne se hey ye wi asini ata Martina gina ho wo se Ghana fo mum ye nyina nya dance fo o ewi ase mum ye nyina nya dance fo o e wasem hu o na de ba na ta unsuro nyame se wo sa akobodu ya Martina be mic no wo se nra wo ma me sem nkodofsu na sem Andrews be kan wa ha no ko kirem moko aye na bie wano na kasama Martina na me okeka me moko aye no e na dofsu ma me ni busa wo sei obisa me say me start ne boy the date na mo say and I'm catching say 15 years after na mo form 2 na wo nya virgin so and I me me catch and say form 2 dia na me nya 15 na mo 14 am say na mo 15 years but on the statement no choy you know so chow me say 14 wo 15 wo ma me akotworo me say na wo 14 ewurade nyankopon etiade na boy di Ghana fo aloya fo mo na de yempo ye kwamampon ho ye kwamampon ho komenda mo ako onyame hiraw me nyankopon wa me kira na nim basre wo hiraw Ghana eyafo hu amane ne edu obi ba ne de na tum just like that onye boni bia
wanya kamafo we ebi mu madedam ebi mu dedam wo manya kamafo wo mu dedam ena ma me saka se na wo 14 ena o ka se na mo 14 se na madam me try yo nti o try statement ni wie na me hu so ne de no na akoye se me na makwa akoye sa statement Kate ne edi atia we e wo branya wo so na akoye enye se enu hu nti na me call no be ono no ka kire me se madam me say asem na boy ni ba ha obi Yenina ye tie sompa eti na chese woni mu dia na chese nka wo maame ama wakoka we na to amenam na case na you too say ono no de defilement no na de ono da ye na maame kwaje 15 million di ya wo se wo ti be ma bi fie John Farmer no Martina sabran to maame me ya che no ba cho me no madro no eno oso ofre me ofre me say nko police station me na me ka che nse mani subere me ntime nko be sa case na ye teachers bi di me se makonwa kora be eyi enne me wune police station asem we ena station officer ne ka say me ma me di kind ma ba ho say me ye nkra boni nsem ntomu nkoti asem ni mu yi ansa na omo atwe case no Martina nyame be hira wate krofo ebo waba so social media no kure ya wo kan say no ye den na enro se da be so ma me bobo waso say time na Andrews ma me frey no no o kan asem no like o kan ba ku bi wo mu a na enye no kre ena ma me kan say nti o kasa no me nko fie ho nkoye bibi be na me dwen say school ne bai no say nkenyo no a ka ma enya ne ma nko school mo no nti ma nkasa no de ho abufu obo maso they say na wo koye he na wo ko ye ko police station wo na ne wakotena wase fie so ma me no be ku dia wakotena wase fie ne nyina Ghana fo amomoa me na me re Martina ene ne bai na wonya me be hyiram baby adro no asem ne mo ya Martina yeso ma me so me mfre akora ne hyira Monday na Andrews de case ne ba na mama ni kan say any akwa no kwa wondi sha obefriend rejoice tu mama atu ni din fofu na ye tie sompa o mama ketua na yese na no ya eh edie no wo mo gie akwa asemba ako Martina esu Andrews mama esu enti akwala ketua na mo nwene ne ho kola Martina eye wate ne web anopa soli wedidi bata unidi Ghana fo am wo hye me mesere we de senior man pa cha wate mesere wate ya me mo doctor be nyina che be ye kama usisi mu be di kama wai we de so kai na no de no me wai mesere mo Ghana fo mo me na ye hwe Martina ne bai na ese akola ikwa ne wo koi ye de ye di akira koma mpon ne yakọ police station one ye de akora ya hye maami nsa sanse ye nim de ne maami no be ye no wan hwe kokunu kola ha Martina koja akora no why na anyinu na mo pedua ne mo pẹ moto Kevin mo nko pẹ moto ni bibi ma no oba tan akola num na fiti anopa woni di ye ben akasem ahwa me da tiefo nyina ase ne abadwafo a wo fia me de rade ase se abepia ne nyame amadom no so adom aboa me no mo de o mo afo ene o munya musuru edi machi no mo ka bi ama me Rahim say do so ascend 20 cities Rahim nyamisha bibia ewie onto obibia ankwanem de oboa me so awrade nhira no na dwuma de bi awrade emane nyankoso onfa kora iso emane nyanhira na daachi bi akase me yewe ena awrade adom aboa me da obia se awrade nhira mo sompa ubi etiemu awrade nhira mo so okonya sorry e ba cho me ko True Faith International didi na me beboa wate maame susu komo ho awreho ahye wo so dodo abai wate se wo wahwe university wahwe wo ma edi ebiem agemai bibia enye no adwempa akola yi wo no akwasi agemai wo no enu nti nyame ema ne ho masem we okun bia ye kun ye nyina ye ka ho na nyame nti ye bedi nkunu wate ka wakoma to yem ye kokomenda ho
na ye huna asem no ba bi e be kwa akɔwie na me dem ni mu yie sɛ no kure bi beba die na ni bebam na obia ate ne ho ase Andrews wasem atwa to piesie Wutie ohinini adazo bia ofre ye bia ase aw ni obia wanya kwan amfre bia me do bia ase se omakama ase mi bia mami SOMPA obia wa ha bia nso me dana ase madam bi na oye adwuma obeye wo service wo Nsuta hospital efri se afie nyinsen ebesi nde de bia o ma ye ho nkyere ye o sori a wotuefo se ye kumpa o kan ibom me da wase me se nyame nhyira mawo ba bia wo bia sa otimi nka me ni afia ne akra ni nyina de e kan se nyame nhyira o aw awurade ka wanya bayu abemu wa ase ya ne ho du se me pa cho mo amu pese mo boa bi no me number yi 050612 05 me guru akura fi yede yi na me frɛ 0242 955893 why 0242955893 esremo Wutie ohinini akola wa wo afuma krante onidi onware eyarewusem am se wa bonsu oba pa ewie yi mechia wo kwan so nkoso ye sorry